video chomcha khaga bulletin video che delta dNews reward ho na daily reward ho chi piti video de hoya mam ti chin bet de mas bena delta app sa khang lu ding ban le dap si me dio news advertising video men chong hoga nga ti diute ke chai tan to noi langa dap se na me dio na me dio china bol ji na uchna abale dNews anu lu dio dNews hi chalaya post khat pen pera hin na latest wa hin khat pen comment board ji le chu nisia na bolwa hele 1.3 delta ko na muji deu na hi china bol jo phal le ranking a hin lut win lang ranking a hi kai post ho jang hi to sot 9 hin board ji le chu na delta kim version chito hin anoya global delta family to unlock mechanism bala noi langa delta security pattern na hi chi pen hi cho si che comment hin board ji win lang na hicho hi ke ranking asana dina hichi latest a hi comment khat pen na hichi latest a hi na daily a comment na bol vale 1.3 delta coin na muji hichi na bol chai le ranking a hin lut din lang hichi ke post na delta kim version abana global delta family abana unlock mechanism abana security pattern hichi li hi ke hi na hicho comment jong hin bol ji bela na ni sin aje ke ranking hi om theine dinga na ipile to chu 1.3 delta coin reward ho thoya mu dam anoi langa khu mini mine kitium din na ke ai ka screen hi tham khat ali na hi chi me di mini mine na mi a hele hi chala ya hi nang profile data na chi ke profile hin hi cha user no ya my reward kiti pa he na line na me ba hele dNews a comment na bona ko na daily 1.3 delta coin ho reward ho chalai statistic abona record o min na vela tin ke ya hi chi abona min na mu de na date ho tunia di jong 22 January tunia dia jong kabo chai ta pending amina withdrawal kiti ho hele chadanga ta na 6.66 balance ko total ko 10.6 hin withdrawal ko 6.6 in chi ka withdraw hele delta balance a ki ad hin na ito vela tin pending ho jo do withdraw hong de chang ko itinia na bol ham itinia na bol ham no off ham na nepsen ni ho bona ke na ke a hi ka bol lo ni jang tamin na ipi le ka balance khabega biote back ga bol trin delta hai na reward ka claim withdraw ka bol masangin na chi value chun 1419.5 hai na 1419 taute ele dNews aj kong thalu ding dNews ai kong thalu ding abale ka reward pa chu withdraw kan bol anoi langa mini mine na chi sorry kami hielin chi mini mine na che ta na my reward he kan me the my reward na hi 6.6 withdraw din na to hi withdraw kan me the withdraw kam ya le 6.6 chu 0 hum de tan na to hi balance alu de tan na main balance aga veute be kan bol kite 1419 khu 26 na echa ki do ji din na helanga he lu ji de ta na withdraw bol phala echa dNews reward Boldan he dNews daps na me deu dNews an lu deu nisya na bol deu na te kana cho reward am lawa hele jingka langa na comment na bola hele reward am lawa le na halang na try kile chun na a timing ji tabang nang te kana cho mining ke bot tabang na jingka langa mining i bola hele akit le jingka lang tabanga khona delta mining claim bot tabang ha ma jang hi te kana cho jingka langa comment na bola reward am lawa le sun le try sun lai am lo le na halang hung mai the na timing om je ke yong hi zan lang hi ji na kia abang le jingka lang hi jingka ki chun le ipi le ka sai ba le te sai comment khat pen na hen na sorry post khat pen comment bol jile 1.3 delta coin si an modio abale na bol ro phale ranking alut bin lang delta kim version to ana global family to unlock mechanism Thadou-Kuki Thadou-Kuki pattern hichol di hi comment hin bol ji bin na ke hi chala ya ranking a hi kom thein dinga na kareng hi hoita achung langa first langa kom thein dinga hi ke ki thopi nan bol ji na abla ka sai banga chu reward ho chu anoi langa mini na mi adu na ke phone hi ali na akisu lo khan amin kami asial tinin ye chala he reward om na mai reward na he bona itinia iza jalun ham itini ti ho cho bona ki hadi hin na to ai ka withdraw choi tan ajo ka bo sei ta pang bo chan na to ai 3.9 om na lai na withdraw ro phala ngam ki di chu withdraw me phala ajo ka bo ta pang bo cho hiting hi jing tai na
ไอ้จนพึงใจเต่าเต